Dobro, a se lahko malo stranite, gospod? Morate postopati. A ste slišali? Kaj ti mi jasno? Gledaj. Dobar dan. A se boste odstranil? Kam pa naj se odstranim? Stran. 5 metrov. 5 metrov. Ali pa 2. Sam da ne morate postopati. Saj se vse snima, ni problem. Kaj pa so storili?